يعني هفالين يه جسرين اساس شمار دانين يه ام جهان دانا ناسكرين او هفالين هشتي وددو حتى هشتي وشارع او فرماندار ما او پیشنگی ما يه همبري زورتاري كولتي قبول نكرين 65 روجا كتن گريفا برچيبونه تو چوك نداني دجمره ام ايروان هفالا بيرتينن دوردا اجده گلانه اشخوا وبيتا تي حفتيه قهرمانيه حميجي پیشنگن و پارتیا کرکری کردستان براسی ام دیندارن وان شهیدانا او شهیده خوکرن جسر جبونا گل خوا او انسان خوکرن جان فدا جبونا گل خوا براسی تمجی ام خود بینن دیندار کدا وان شهیدا ام جی یک مجلس مالبات شهیدا تمجی ام سوز خود حضورا و شهیدا دا اش خود ججنا شهیدا حمیه یا اجده گلانه شخص فرماندار مزندا شهيد حقي قرار دا ام حمي شهيد تفقر ازادي ام بيرتينين وبريز قرتن بجنا خوا اللي بر حمي شهيدات الطوينين ام سوزدن ام شوبداري رياوابن ام سوزدن تمجي فان هفالا ام جيان كندلي خدا ام سوزدن او خونو خيالت خسن جواكي دا بيك بينن غور طاقتو امكانيه خوا حياج موري فيري ارومت دا جان جي هري امي نپوشمان بن تمجي امي شوبداري رياوا شهيدي خو بن